Aslan var. Aslan sendin. Aslan sendin diyen. Nasıl öyle bazıklar. Bir oluyor oldu. Kızlara uşak. Aynen böyle gidecek. Al endi bilen orunda birik. Mына жерде агамызбен таанышып атырк энди. Өтө кубанычтымыз. Жанагы кимдин папасы го да, окуушубузга катышканда. Баласын колдоп келип атыр экен. Осылай ар качан колдоп жүрө бериңиз, балаңыз. Амин, рахмет. Биздин де папамыз сөйтүп жүрөт постоянно. Сөйтүп жүрүп өсүрдү го бизди, колдоп. Осылай отурсага отура кетет, таанысып билесиз. Баршамыз орындап бір келемеге салайық, әке аналарымыздың құрметіне. Ой, молодец.
Ake kılarımız zaman olsun.